Kakunhon balai pongot kinong kayi ki bakayi motion lengba ka Majai Land Custom Station dari Bangladesh kila keno bakadon ke jingle buto dak kinong penyat Weybridge kinong penyat kam kayi motion haka coordination committee bat ki bor bade kemi akatna transport namar ka jingyo lat ki kali kit motion man kit palat khat ar metric ton ban kayi se Bangladesh. Kani ka kunhon kinong kayi ha ka jinglam uba komar kharbani kila ong baki mat ka jingle sidang khmat da ka coordination committee bat menta la palat shibanai kim yo ban kayi motion sho bat yo ban ya kayi tang ki badon jinga dai uba komar ulo ong baki bor ka anru kim khen snap ya kiret kiria wat haba kila dap ban pha da ka jing mudui ru ketik kesan anti ka dono ka sistem ka ban perkelat mai ya kane ka rukom perjai ya ka lain ban supply your motion support Bangladesh. Tiar hakum kata popor, ladon ka jeng pembik mai, ba kila piano haki bantare roper, kila bahano hanti gidon ki eleka, ki kahima, tiyau ni eleka molong, kila bate no sauko kali akasni banyak eksporter lain dan ya ka elaka walong kibate no san po ar teli kali akasni banyak eksporter lain dan ta kamajai bat kasoba te hangka kawala jige yang ini mani hangne kibaya pau hangne umur bangi de tang ngide ki eksporter ki ba ngimdai ki banang ki na tiki area nak tiki elaka nak tiki hima ini nasabar katu yang relaslam selam nak terhang tu tekane ka jing penbet hamai kakta ya karkom kayi gajungi kakta ya kayin kasem gajungi mangim syu nilai olat syu bandang ya kayi kumbang ju kayi por yu adab jahoi nimpat ju penmi perthai meno nimpat ju penpau hangno nomar baki por adab ni nangeyo mulu malai tai jing kamai jungi bari kai jungi motion sa Bangladesh tare mata ngem mak su ban su sngap nomar kata sikadai ya ka rukom kamai jungi ka kom kai jungi nomar ngem sema yo lachu ban yai ban kai yang ti lakum ban si banai tam di kali jungi ru la su yang no te nim don la dun tisu banang ya kai nomor hanti penjai ta sistem buat kamai mata ki ong bakin haban ai kita ki trok nomor hak kita diberi benang penjai tilada kam don takanis haka baai ta ki trok nomor bur kali jongi la syabat no as tenenti gebyo su ban ya pat poi to mosun jongi support Bangladesh te halor kita ki jing ki bangi kendo tingila pha ka jing tho ka jing karpat sya kata ka coordination committee ka bade pek ya ka kombat penjai untuk telun kam kamai kaji anti marbaro ki dan arjui ki asosiasi ki snong tiki form no ya ta coordination committee tengla pha sekane coordination committee na kalian tentu gejungi di no khi bhi anti dan kumbalai pungut tengla pha seki ya ta gejing thok gejungi dalam hanne kane batla receive ru ya kane gaji thok nadu spotrik menai baspo ajar play tehnai kane ka jing kerpat ka joni ki susna man ki sumla respon ki sumla penbagi kane ka jing kerpat ka joni ba ban pekdam nam ta kane ka jing joni ma ngi kendu ngi sunya laksu pada kayi uni musul Bangladesh te halor kane ka jing pha joni ka jing sokim sumla respon gano ngi ban se ban pha sa complaint se di board jong ka ai board sarkar tingla pak kan ka letter representation letter sa commissioner of transport kan tingla pak nadu Southern nomor ajar apply ban fake nam takane illegal overloading of truck carrying limestone from Majai Land Custom toward Bangladesh kan tingla pak pasakan ni wairu ni pak saka FIR First Information Report sya Police in Charge Jom Kamajai Police Check Post ban pei nam ta kan ka overloading ang ti ha po Majai te halor kini jing tho bangi labu
kam siam latri kam rugan tekini ki jing tho ni pa si board ng sarkar imat ba ka ain ye ki bar bare ku mangi kanom trikam katrikam tang ye kita ki bahe bahain thara re yani kemot ba ka ain kanom apply nomor ba ngili tang ki bare varian tekani ka tak sikade yang ngilangi pai hang na honor undon ti undon la tingi man se bangi le ben baik na kadekan honjongi ban lek wat nyarap no naka we de NGO ke jongi HNYM tingi le kan duk nila pa ka jing tho so presiden rambat jung ka HNYM nile thu alor ka ne ka benta alor ka ne ka jing ongi ye kan duk temaki kila respon kila snap ya ka jing kerpat ka jongi de mar kila sim kia kan benta jongi bakum ba klau iya ki social media ba ka kan hon jongi ki HNYM kila ia support macam ban baik tala de ya kan ke jingjia ka ba ngi tendu kumpangi ong social media beladap ba wat nungit tang ye ka ba batai mana batai mangi dan di batai kini kisiliang lo rai wanda de sha sport ke yu i ke jingsha la jingsha atau ka de jonglo ka la ke jonglo tukum ta kini ki NGO ki jongi ila dia santi ba la sha khang lentino ku sula poi se ka de mar kini ki NGO jongi kila poi la sha khang ang tia sora mut ka export hang thiru export import hang thi ha majai kala khang no marba kia ya illegal nanti ia ke overload dan naga juman jo gini ki NGO jongi ilakang kene pesan kim sum lapli naga ka tu kasni adu menen kim sum lapli su ya kan ka export te kala don ka jing khang la komba ar tayo kini ko bladat telana kene ka sen jongi ka sen HMIM kam yarap lam nam ta kini jingek jongi ta undon basnap mono undon papatio ya kita jingek di bongi keduk tengi ai belum sekade bak ngisnya berpercaya usah ki pai ba jongi bawa nom kentok than wat nom komen than ki komen ki bom yahap ba pio gas kene ka sen ka turklar kumtai ni ka kamai kaji ka japo jongi pakasi rekam dei kumta reka de gajing kerpat ko jongi iwan ba gajing khot ka jongi gajing kerpat ko jongi ban yarap nam ta kini jingek jongi Reko ki pai ba wat nom su bakla ba wat nom komen ki ba mihap nama ka tip ya ga jing shisha tingi suka berpercaya halor ka to ka social media ba kadang mi menen ha ka si sejai aba ki ong ba kita ki kenhun ki jongi ki dei tang ki driver tang ki mekanik te hor ki dei ki driver hor ki dei ki mekanik bensua kumune we kolok jongi ba hanne udai mekanik karena kam mekanik mutau akla unong kai mabutre stom ki po ada mutau olong unong kai ta tang ba udai mekanik mensua ba banta ulade unong kai ba ken sai kum uta mekanik bo uwa ka jing yung matang ulong kam ban kio breu kala udai uta driver mekanik mensua ki ibai no matrai kata kalon ba makla cikale ikut ki slide don bagu ane ga isikut nomor ane udon kane ke LC banyak na Bangladesh kane ka asyon bola rungan barakok asyon juga imas ora eksportar importar asyon kalau penbiang lot nadong sedang ini jenakan mereka kena penman bagi de tangki driver ki mekanik te kalong de ke basusi ba phim tip ki jingsha ban syukran napla ban syukran kat balap kat badai kata ya kalau beri berku. Baka daun dulu kajing kena ba tangki biji ibala banyak bat mangini dei tagi omba pimdon biji pim tap kata ka banggaranti kumbala tak ka sprukut baru bajungi ban tap kata ka biji hoi kata ka biji ade ba ki tap ini ki minus iba tap ya ka mining ke jongki bagi ya ban petelun biang ye kane kam kai ke joki kane kamram ka joki bat ni su apa percaya ba nilai eksportar ngim syum layat ye kane ka biji kane ka banggarti ke joki rengi i perjai daka chalan jongki ni ki major mining bat ma ba chalan ni thet ni syum na ki major mining ikot kisla ko bagi ang batang ikot kisla kimbiang anta bagi asi kumdon nila biang nadang syadong
ikut kiselaru kat bagi pan ngilai kat bagi ong ngila penbiang hari kata kajin penbiang kajungi ya baru kini kejunan kamu kalau ngelain nama ba ngasua ba terpahang ne ba kamu long direct dan indirect nomor mani ki ba kaya tinggi de ki ba na ba dong tiki hima na ba dong tiki area ki kuat na thai ban khanglat na ini bangin kai hati kim ong direct ba mlong mo ki ban kai hu dai ki kam ki i ki le kamu ba phi long ba ki kuat yang ni bangin ngum yolat suk ngum khanglat ini bang mindulat no ban kai hati ta kasni la yo bor ba pila penyak biang ye kade export hati bagi penyak ku baju penyak ku bladet dijaki untuk overload but kane kaje project overload kejoki ye truk iba ya hangki baki sim ye kane ka bai kata hamne hawaj bridge kisim khat aspa hakajing sia kador kade aspa tingka bangin siu ya ka bai bridge hangtu henre yang ini habar siu bai khat aspa kawai ka kali kejongi ban cross na ka hawaj bridge te tangi tai isi hajar bakin pelait no ya kan ka overload ngatrai kam dei ka bah bang yu i bukat ni ka jing godet kan ni ka jing sosat ka jela ka dungi aga yo ka kot nrai ni pej pat seti caka ke dungi ya iba penyak iki kini bang yo ka revenue juga state ka umur ba ya yang manipulate ha ka rukam ka badai anti bagi asli gilai kawe ketika lain ke bami nak kan kalailat kawe ka lain ke bami na sobat jadi don asli kini lain di ban Porsche Bangladesh de kane ke badan salailat kadon ke bridge ke ban thau ya ke jingkya ke jing jo kali are ke badai na sobat pada kamsim don kata ke bridge ba kala sak kali tu mana kani po bladet kadon ke bridge tu remen ta pada ka tip nak ega daun tip bala khang sedap no ya kan the bridge te kumno gila ban tip ya ka jingkia ya ka jing sting juga kali namatan kata jaga ban thau ya kali kondor te mentak punya tik sapo Bangladesh ya kan ega yumhu mosul te kane nisko ban puji kali hato tip kumno sepang ka jingkia ka jing sting juga kali habatan kata ka jing thau kamdang te kane ega de kawai ka ba sebab ke jumpa kala ke jongki ban telun ya kam nam ta ban pet ya ki rule ki kendon ki ain jong ke ke bol thak na kalian ke government Nakaliang kahinyaw trap National Youth Movement lengbau ba Marshal Nonglaj Vice President Uloong keseng kanam ailat baka jing penmi pisa kepada bendrung sya kepala sarkar bakan rung tang syakikat tu kat dingut Uloong ru baka HNYM kepen pau ke jing lengo baka kam khayi mausun kalayat wat hadir bau Commissioner Ketenak Transport uladap ong ban hiar jurep sya katai kakat khayi kila kena kila ong ba presiden jong keseng ke jongi tai ba luas dok jong ki ong ba dan jing tep habai dai ba kinu ki kam ki bedai hang ti habo majai dia lada ukwa ba un sekarang nani ukwa un dia beri umuan sya permanya kendu ini kenang bandu sai ya ki barokai dia kuman supen kenal ha ka atu wei trek jong ni ubnai uban dia nagaliang keseng ni lahir setia bangi kwa bangi yoi ba ni tip sai ya ka kata jingjia ba ki ta jingle bi an dan kinu kijing bakla ni kijing bombay hawi dai ba kinu kam ki dai ba ka majai hum ti ka kam ya ki motion sport Bangladesh dia nagaliang keseng lo dai bo ong ba ni klam ya ha ka kalenti dan ni kam ya kita ki polisi terekam keseng hawi dai pini kam ilapan here city satu lagi department jo government hawi dai ba kinu ki kam bi an ki panong hum ti ha po majai Mila Tho City Shapo Jong ya ain kong ke FIR hak tiap bolgan police outpost di andala ada nantu Mila Tho City Shapo SPO sana hadir nantu Mila kendu additional commissioner Jong East Kasir AGC hangkai ro bengin ai yaki ya Mila wan ya kran baki na penta kinu kam ki balong bian hang tiap majai dia aku wei trek nakaliang jong keseng lingba jong tarai jong keseng hi bro wei nyimban sir bangin dia hila na jong kabor namar ba
ladang itu ladang ikan channel nakaliang jong department jong government kamla bandi ai habide kini kam bi an ki balang ti hom jai ya ga pui trek nakaliang sang ni lahir jetia kenang bangin la ya ki tak jabo ki japan ni kini tak perta ki ba kaseng kam kwa lani kacai pendiu ki berway kamon ya kita ki kam ki balang ti ko majai ti tamba ni la sha sangi no ha ki pulet jong sora namar ba kita pernah ini setiap tertrai ninyo ilot nadu ingat ibadat hadu o ibu bahaya. Tiada kalian jom police department lo kam ailah ini pengiar tay lawan ki magistrate Tuan kalian sayang anje tudi ki achloi yang dari sayang kepada nak jom disiplin meniat. Yang cukua yang nunu peribra yang cukua ini nunu ki penta ki banya senior ni ki banya dat ki banya show ki banya dat lagi banya urusna para kasi. Nia yang terlenti idam kata standar bahasa kania hakim nunu ki penta dan ini hakim nunu isu. Tiada kalian jom magistrate ubadan teruski ulang ba hal jing pasange yang dia ulang keren saya ba uang ba commissioner jom transport department udah kerpa yang seng bahkan wan hang Shalom bakin yang keren bakin yang penting ya ki ba jia hanti po majai dia teruski nakalian jungi lo ngila hang ti po siteng kilawan kedua commissioner jom transport. Dia kai kapan ni layo na commercial jong transport tusni kalau ka pasai baka bakaliar ba lingba jing keren jong bau ang hino ka kentian ba dan ba papiwan mapi kalau ko terkendet beriu ya ba ngan yo i ya kita ki peta ki basti namar ngan date ha ya ki bari ki jingjia ne ki jingya khai ki jingi pateng ka bari na po macai ti kumbalang nakalian sang nila semua yo mensiam ba hoot to nak department juga government kelasum kia dan nakalian sang ikam pak syam syuk dengan senjam nama ni hak ban up kumbang ibu puan hanya usni wala kata puan hanya usni ro kangkan keno ka cing pak siti na ka department of transport ne commissioner of transport sekalian sang bakilali ayu habai dei bakti ka macai yang tie temanta kaladap khalasni mentah ngadap dengan patio kanu henry mentah kelak jutang jong komisioner jong transport hangtia mentah si lasdang beraya yang kita kali hangtia ki lasdang nadukan yang meskat prabji meskat ki lasdang beraya hadu mentah lai berje janmir ti ki ba jakya dia along bagasang kamyo bakan dipegi nama rasul ti dak department kajinya jong diterap hati lakon nuno 100% kali jong dakhal bat 100% kali jong khasi jongi dia kadang kajinya lang kabila ya kendu manhak ni bat ketiku resolution committee habai dai kini diterap nakaliam jong ubana iban besaimat ulah kubur kami meeting bayi kendu kami uang ba nakaliam jong ban nakaliam ka asosian jong bakin liat ya ki kenang kendu no ya kini diterap dakhal kiban wan banyak hai pateng hangti kenang banila banwan ra ya kamai uji parakasi tinggal lagi mana kani kita bilang kami di Malaysia buat bajai ini eksporter jingsa kini Malaysia di balik waidong kimi yang tu kami us kita ni eksporter lo ibai adwan tanpa kami jadi kami akan news kipun kinong di Malaysia kinong di Kuwait di kami lah dia bagi dia eksporter kani kakam krisri contoh coordination committee kenang bagi sana dan permi kita bilang kami lain kita kesamla ban senai kipat lang kenang ba kini kikam jongki kinyo ay full support nakalian jong jai penriu ba upat ba hi bro kuwai tina kalian sang ni pendam jor ya itu gilong kemilo nama kelam tatep ya jingjia ba kelam da ngamba ni benta kiong ha bari hi bisni ni bangi bala panaksi lada dei panaksi bari piken bagi ni lai pro lai kuwai kimdeki kasih ni mana tu presiden jom majaya asosiasi tiwak na boleh bi kami bangi mdegi kasih demi rin kali kelayu ba kini kilai pui do mdegi kasih piau yaki ba kidi barslam neki soslam kini kidi na stek sonam stadium ki akhle kalen kili ban khai ma so majai piau ba kidi barslam ki soslam kimna alwan khai hangne tela kini kilai pui do kanta kini kitong sai itu kino kamai belang thi bon kamai to saksi kibawan ya di iman di mata yo hat pipim la alman kri hangni kemen ma pipim dei kasi hato ala belum kumna para do para senam punyo bau di sosnam ne punyo bau dei ubar lalong no ki kini pakilong dari bartla kami dei kabakasai kamla an pediang dalilai yam dia hangki kadang kita kacing trai
buah lalu no peri buah monipli act la ben khain yakta namar ba kila sujia bet bakin nga khayi bet tam si snong si thao hang to kama kinu ki bade na po bar snong kimla banya khayi kata ki om ni atrai panasi tiki iki ba kha jingran kila fiel pa kita ni maklam kon salai hang thi ngani thupi la ko no ki hinyo po wi persen tang ba suang ba kata department jong government kamla bakan le ban check iki tilada om bakaseng kam kan le hi de khmat ban chu inspect yang ngeli lang ba government ba pha ki enforcement jong government bangin ye check lang ni ta ki sla ba kaseng jongi handai wo om ban hana ba kumno kaseng action mai yang kadon hak ban check ki sla kali tilada semua hadu kata-kata kumno kata aku audition committee ne kata committee association joki bagan om bagan hak maki lo ban check ki isla joki exporter kamdan ha ki ban check isla jong exporter ka dan department jong government ka ban hak le ingba jin custom gi ke bali check kata aku audition association kata audition committee lagi kita ki association ha macai ban check ki isla jong exporter ini ka ba kala tak tahu ni wang ni bangin pensai kenang ba ki ki nong ki pensai bandung sadung ki pat ba upli ki ba supet ki news channel nang tu nang ni kawai kepala Sophia yang asal gilai hadu menta kalong ba kacingnya cuma ni drop of load kacingnya cuma drop of load kalong kan leakage of revenue ni kata kacing du khajna jom kasarkar jala jungi ti kumbangi layu i na kaliang kacongi ni berok hai trai ni sutu ba kacingduk jong jala menta kawan ke peningkong hai dia namangan balai kacingduk jong jala kawan ke peningkong kalong bangi ladu ya sibur tili ki revenue hajaka makin mata yakini ki kum ki ba kini ki mausun ki doyong ki bakin mata ha ka legal ba ka revenue ke state hanrai bun ki penyak ga ka illegal na mata revenue jong pala lagi de bali ke state kan numban ka ba ningkong ha ka tingdok jadi kita kai ko premium yang state mata ka revenue ka bisa ka kiat ka panwan revenue ke state de mata ka state jungi ngam kwa bala saya ngin habut kan wan ka kajing kerdo ne ka economic crisis kumbalong hakibut kumbalong hasilan ka Selangka dari kepala di Sibun Teli ke jingge nak jingdo ke jingkerdo bakamdan kata revenue untuk setiap kamda awal revenue untuk dari ban pendi lani ban pelongor ikini kam habedai ba ke jingyo jingkat cuma celah mensua ngakan mau ke jingyo ke jingkat celah kadang kambia kambet nama kita kambuna kita kam ar nombar kilai nombar kum kita lihat kita kimpat dan kita ki high level kimpat dan kita ki gede setiap kadang yang kalau itu pa kayo kahat kipat ba ki bayar bela ki bayar ketnong dan kacing idang dan kacing yo kacing bar ka babiang henry menta pilai kan no kacing ya absurd kacing yo juga jom kacala kacing bro ti kini ki bun ki pangin ya kran tang balong kam dei kani ka pentai ni mangin ya kran hani kita dan ali ang sangat chayang hi kumangi ji ku ba kim ju ni smai bro buat ba ini ya pendu ba ni nuat ka daw beli ke cala jungi kawan ku peningkong ha kacing do ni sangam Sibun Teli ki jingwa benya jungi babalai bagi ni tenang lagi kam illegal bagi kam ar nomor ki ba le madu nak ka ta betul jung nu bagi pendu khasna ya jala jungi dia kacing selain kepisah jong majai hadu kami pi bahwa yang state government kelapa bantian lamta lada umri ba kimpuram aladi bagi tiang ya commissioner of transport ladi kitiang ya police department ladi kitiang itu kita di order higher order di mana luar kan tadi dimentas ni kan pilihan nama kepadan ke kacing pandai ne ke kacing syai hapeng jong ketika jong tiki jong ka di transport department but ni keseng ladi pat kini kinong thi na po majai di handai menta pila sedang berjaya de kemur kepisah nanti di kesir kai kepala bantit kli ni ba kini lihat mungki ka duman setia dia kai ka pakut hi dia kalau ba kalian keseng hi dia ada kim semua ya kelenti kababha ada kim kuat ya kinundo ki lenti ki bacing cai ki besok bangin poi saka jingnya pa ka jingnya miak saka jingnya sok ka jingnya sai saka jingnya hai ka pakai kababiang deni masih nak kalian keseng ni haban lihat kinu kilat lenti wala dari bentum nak bawa antir tiada siapa kawan kedua taupun nak kalian keseng ni lakong lepas ba keseng kam nang jingit kli i haban kit kli itu ki pasien yang tu kejutan dan itu ki pasien yang tu kepular ke paningkong